nimrudi tu. Mimi ni kama nani, uniinue, unifinyange Bwana kama upendavyo, unifundishe Bwana kama upendavyo. Sweye, 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 sikia kinanda. Sweye, 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 amuka kirumbi. Sweye, 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 sikia kinanda. Sweye, 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 amuka kirumbi. Inuka Sumari, mama, mama. Inuka Sumari, imba kwa sauti. Wow, 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 na utukuze Mungu. Wow, 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 na utukuze Mungu. Yeah, 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 Jehovah Adonai, El Gibor Shalom, Mungu unaitika. El Gibor Shalom, Mungu unaitika. El Gibor Shalom, nikikuita Mungu unaitika. Rohi Eloheika, mekano ishikimu. Jireh El Shaddai, Jehovah Hosenu, Elioni Shammah, Mungu unaitika. Jehovah Sabaoth, Mungu El Gibor Shalom, Mungu unaitika. El Gibor Shalom, Mungu unaitika. El Gibor Shalom, Mungu unaitika. Sweye, 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 sikia kinanda. Sweye, 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 amuka Sweye, 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 oh, sikia kinanda. Sweye, 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 amuka kirumbi. Inuka Sumari. Mwambie ndio tumefika hapa maili mbili tunakuja. Maili mbili. Sawa. Bwana basokire bwana kutoka bwana. Kwenda. Nebwata kama kadari kwa nebwata hapo. Sawa. Naweza rudi nyuma juu ya kuweka ngoma. Ndio kwa ora bila ku. Mopiro ule ngema asikuru
kwamba maisha yako yamefika mwisho. Najua unatamani kuwa tajiri wa kwanza dunia nzima, lakini ufikiri kuwa wa kwanza mbinguni kwenye uzima. Najua unatamani kwenda Amerika Kusini, najua hilo, lakini hujatamani kwenda kwa Mungu mbinguni, hatari hiyo. Wenzangu wanatamani kupata maisha mazuri kwa raha zako, lakini hufikiri kujua ni nini hatima ya roho yako. Naona unahangaika kwa hali na mali kutaka umaarufu, lakini hufikiri kuhangaika kupata utakatifu. Mbona unaona fahari kufika machungu wengine waangamie? Lakini ufikiri kunena maneno ya Mungu waokolewe. Pole, pole mama, pole, pole mama, shetani anakutamani. Pole mama, hujui unaloliwaza. Pole mama, shetani anakutamani. Pole mama, kiburi kinakudanganya. Pole mama, unadhani Mungu amechanganyikiwa kama wewe. Pole, hukumu iko pale pale, kiama iko pale pale, mauti iko pale pale, hukumu itachukua mkondo wake na wewe umekwisha. Tabasamu la mama, hufurahi kuona mawindo. Tumia akili yako vizuri, basi mama, jipange sawa sawa. Simama, jipange sawa sawa. Simama, jipange sawa sawa. Ya Mungu kwa habari ya hukumu ya dhambi na ule ufufuo wa wafu, nakutana imepitwa na wakati. Au ni upumbavu wa mwanadamu na ujinga wake. Mawazo ya Mungu ni thabiti, akili zake hazichunguziki. Teknolojia yake iko juu sana, imeshinda zote. Pole, pole mama, pole, pole mama, shetani anakudanganya. Pole mama, shetani anawinda roho yako. Pole mama, ni heri ungalijua. Pole mama, ungempa Yesu maisha yako. Pole mama, tabasamu la mama, hufurahi kuona mawindo. Tumia akili yako vizuri, kwesi mama, jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujua linalokupata. Shetani anakutamani, kwesi mama, jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujua linalokupata. Shetani anakutamani, kwesi mama, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, funga mkanda, songa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua kumi, songa mbele.
kifo, nayo mauti limezwa. Akatoka yu hai, sasa Yesu yuko mbinguni. Anatawala mbinguni, anamiliki duniani. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu. Acheni huyu Yesu, jamani aitwe Mungu milele. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimechoka kuonewa, mimi namtaka Yesu. Nimweleze shida zangu, tabu ziniondoke. Nasema sitaki, mimi namtaka Yesu. Namtaka Yesu nipone. Yesu ni Bwana wa mabwana. Yesu nipone. Yesu ni Mungu wa huruma. Yesu nipone. Yeye ni mama wa yatima. Yesu nipone. Yesu ni mume wa wajane. Yesu nipone. Basi sina sitakie. Yesu nipone. Jamani machungu sitakie. Yesu nipone. Nimechoka kuonewa. Yesu nipone. Ni nani atasimama mbele ya hasira
naja kwako. Nainua mikono yangu tu, nahitaji msaada wako. Nimekukimbilia wewe Bwana, mwamba wangu na ngome yangu. Nakuinulia macho yangu, Baba Mungu, naja kwako. Nainua mikono yangu tu, wahitaji msaada wako. Magonjwa mengi yamenitesa, Yesu nipe uvumilivu. Dhiki nyingi zimenisonga, Baba nipe uvumilivu. Watoto wangu wanahangaika, Yesu nipe uvumilivu. Walonizalisha wamenikimbia, Baba nipe uvumilivu. Maisha yangu yamo mashakani, Baba nipe uvumilivu.
mimi wanawinda roho yangu. Nafsi yangu inazimia, njoo imani saidie. Baba, Baba, Mungu nipe uvumilivu. Baba, Mungu nipe uvumilivu. Nauhitaji Jehova Shammah. Wakati wa macho, wewe umewatesa. Wewe Mungu wa yatima, wewe uniyeketi na maziwa na makerubi. Wakati wa msaada wangu, uniwe mwanga wa njia zangu. Unipendaye ninakimbilia kwako. Kumbe ndivyo ulivyo.
kushuka na kutufariji Baba, kumbe ndivyo ulivyo. Usiku na mchana hulali usinzi, Mungu uliye hai, ndivyo ulivyo. Pale tusipoweza wenyewe kutenda kwa mikono yetu, Yehova, ndivyo ulivyo. Uingilia kati yale yote tunayoshindwa, wewe ndivyo ulivyo. Msaada wakati tunapochoka, Yehova, ndivyo ulivyo. Baba, ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna wewe umepanda milimani. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo Baba. Ndivyo ulivyo. Wewe. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Keti mahali pa juu. Ndivyo ulivyo. Mungu uliye hai. Ndivyo ulivyo. Yehova mpatanishi. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Hesabu mabaya yetu. Ndivyo ulivyo. Wala hutazami dhambi zetu. Ndivyo ulivyo. Hakuna sema. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Mungu uliwakusanya walioachwa, ukawakumbatia. Baba, ndivyo ulivyo. Waliokosa matumaini, uweka tumaini jipya kwao. Ndivyo ulivyo. Waliokata tamaa, Yesu, wewe unawatia nguvu. Baba, ndivyo ulivyo. Vile nionavyo mimi, si kama wewe utazamavyo Baba, kumbe ndivyo ulivyo. Huruma zako zimevuka vilindi vya bahari. Mungu ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Baba, ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Wewe. Ndivyo ulivyo. Hivi ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Umenikumbuka. Ndivyo ulivyo.
hii sasa. Wala vile kutazama. Nisaidie stand. Stand. What is it? Correcto. Hiyo siwezi sahau bana, kuna kusanuliwa.
Kasimama mbele ya kamera watu. abalisi mwensi genda gochiaria segali eria morete mulisi gocha abalisia mogenda gochia segali aria ande morete mulisi gocha abalisi muragenda gochiaria abalisi mwensi muragenda gochiaria nabu morenchera monyore birogo morunchera gere morosiri bagarigiya abande bagocha baetere maase nagarendo che goikaransa mbuya kore mabaganaro nigo mokorunchera morunchera monyore ese mogoikaransa torunchera twensi toche gocha ime ekera balisi bagendrete kuyarigani koreta mulisi omwaba gocha amabaga yo goikaransa na mange gochiaiga morunchera egere morosiri bagabuo abalisi baetere bari barenchera morete chamunchera abu morwororo mwenyorera mabaganara muikaranse ande linde moruri baga umolisi ale tugocha ime
family eikaranse rogora family yoka family eikaranse rogora kwaya ya nyamanengwa berangen sa ase pasta ko barona na batebi biamona walisu chungora oya mora ka biamono abarisi baminta sengencho yemerememia bono kero twaikire iga ngokortore ogosaba n'umurisia moemi ande rinde tumanya ko koroberi kuna tokorora omobere murisia moemi omotenu tata Nyasaye oitore iguru watakoreira amaya ma musombo oyo borengo tibokirete aria simochero naende yabeire gisieki ya Nyasaye oito abasomba bao abana bao bamoretirire okira asenka yaye nabono monene igotumonyete nga amakweri abeire mu bisomo nene asimwanya bantu kurinde tori negesio Yesu Kristo ayegwa kwetu nando kaboka abora abokiorora onyora rituno kwigena abono igati mogete kwikekere geturere kirabuge Nyasaye oito emeroberi yaye akebono magoroba kurika ankio monene kuranche obe ogotangana emeroberi yawe yonsi goitera asumu ikomokeno abana bao bakire gaiga odire meremeye bonsi baseseni kemoika naende barindi bonsi Nyasaye ngotwagosabire iga enkeye yewe muntu musombo orarire barenda abana baye n'abakuru baye n'umuki ubugigwo oguturenga bwensi barende Nyasaye bakonye twasabire iga iyo uwo sabagwita asobuyiwa Yesu Kristo yero motori ito amen vai caranza Imeweka hizo risiti hapa ndani ya bagi yako. Bono igotokwansa iga otogweta iga twarora omobere mwaikaransa tochake ngokero omonto oirane ekero gwaisesaransa tochake iga ekwaya echake ekwaya y'omorisi echake igokoge baga monya kuyariganiamo se ogotera mwagenda buna mbwango gekogera nechinga kimoroche ira gochindo nditwancherete moko genda buna mbwango igo mwa buna mbwango mwenda bwango egere nabo moko bwati abwese ba ndoche igo ba abaria bata rire no no mugo jabu gako bwati
oria o balimo taete korigereria omobere nchugo rioka bwatigo rioka tobe buna mbwanga akegera togende nechinsa togende buna nechinsa mwaba buna mbwango ito babageni mono torigereri agere gukwarigere kwaru ono abande barigere togende rai serai era ini mo migana Piamono Muasuka Piamono abumu akorire mogo isaransa naritora manyanga bonsi kwa baerire balimu akori korigereria amogo isaransa naritora manyanga Viamono asega asengia bali muari riake nani muawande ribaga mobokorerie nyimbo moererie nyimba tache mosuki mobwate mosuki koru eta kora Akarawago chikokora nyamarengo chachi kwa yamobanga asogotera ogotangani nyamarengo mobange asogotera ogotangani muna bagokora Kugo ikiraye amasae tau koreti era tanyare korora marigao amatai tarimba tino era tanyare koi wekerero kyo mambia weke bengia kugo arero mambia weke bengia kugo arero kari mangana yang betera kari mangana yang korora Tare mangane kamo chavo sabaste, tare mangane nakedari, yente kemo chemaneti. Muaena na ribaga bande barole. Tare mangane yang batera, tare mangane yang korora, tare mangane kemo chavo
sawa sawa dari mangana na kinari ete kimochi manyeti kero kereme asekoro yane mabe yane weke mingia kubuwe mabe yane weke mingia kubuwe okoro rango kura tole gochia na manengo monya kuwe aligania sokotera na manengo munakoba tayari sokotera Inomorore mabiane ete kimochi manyeti kero kereme asekoro yane mabe yane weke mingia kubuwe ekiagera irangorangagu bono libageriga igotokoa Nyamanengo Church Choir etwarigani nogotera abalisia bono isaransa ebirogone mugenda muinokeria gende kibanda keria okay bali batigarite maiga tiga bararera bali batigarite maiga Biamono asobore merio buya libaga ligatiga toe kwaya bona ase ogotera
Mengo. Almost as a new life. Misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji.
maisha? Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu. Chochoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani mwangu. Kipande changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu. Chochoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani mwangu. Kipande changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu. Chochoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani mwangu. Kipande changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu. Chochoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani mwangu. Kipande changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu. Chochoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani mwangu. Kipande changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Bas mbuya mono asa matera maya yokoremia wono naende chinga kie chiga atogochigo chira ase eng'encho ya ering'ana pastor ataratenena nare kwarigania omosekretari gwe district aita igasabe erinde pastor atenena nanda banjwa mwana wakwani mbia mwana atara samabe to akangambia mwana Nyasaye wanchire twarure kurwa town toikira wona to toerake asenjo tuiringana kurwa pastor kara tuchkumwarigan tiango tusabe erinde tumwarigan kama chenu nan tata Nyasaye to akirambia mwana watura ile kurwe mambia nemero beria molisia aurora kwanyebe kitwanyebe kirasoko boko kwa utata mwana garawana to chikuigo lingana riao siro mu pastor karago chikuringana riao ritokonya stingoro chito ne familia atigera mai atata mwana to nyebe kirasoko boko kwa aina era begatia bona sai nya ko baremya na bonna bwa no gusira kwa wensi bona chinga kichingia tata mwana gwataire nandi gwatu gwatire rire rinde tukore mirobiri ari tukuria rero ne yamambi tata mwana tusire kurwana bakamambia byansi bikira na sobuya na bonna bwa asirite Yesu Kristo roborito tiango twali gani pastor Charles Maguto ye district yetu ya Nyankorro na Ndawa station ya Riondonga. Karibu. Bwana asifiwe. Kumejaa, 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 kumejaa. Nisimame wapi? Katikati ni wapi? Hivi. Katikati ni wapi? Bwana asifiwe. Ni mwenye picha? Tutajisort. Okay. Tutajisort.
Sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika mahala hapa saa hizi. Yongo akavyama na se family yeye. Have been here in the past days. Na atira anonyang kabere go sekatato. It is a calm family. Aba murabo muchiyo nabarorire. Na muswati yori utigara Josephine namarorire. Pastor Mwaba Josephine namarorire. Bamuraba mwabo bonse kurusi tobotondo nabarorira. Wanongo akangambia mwana soma nene oyibwanja byonse byakorekire buya. Kwa hivyo siku ya leo tumekuwa huko hospitali mochari yasa otokonyere twachire buya ni chigari chinde no chiragu wana nje ninkore munengegerete tiniko genda isa nyinge utatiga na arorire dalili ingi ya Melchizedek. Nimeona dalili nzuri for tomorrow. I can foresee tomorrow. Hallelujah. Nindo chegeo cha okara kanalili mambia nabongeroche onyabo nariga pakaruguru mambirende obuyambo linga emerubiri nemija ibirogo no obire nabagani bonsi mbanyore ase babwene tabakobera ase batinde tingwa na mange tigangane direct ingana ya Nyasaye. Saburi 25 verse 4. Psalm number 25 verse 4 and 5. Palimo bwata abone ini mwara soma alimoko ene kingangie kinateba. Psalm number 25 verse 4 and 5. Any language. Soma. Muri Saburi boyego. Omo nene Nyasaye Yahweh imanye chinchera chao onyorokererie oboeto bwao ondae asekene kiao na endo nyorokererie ay Nyasaye no gotoreka kwane ay ningo semereti. Amina. Daudi alikuwa mfalme na alimfanyia Mungu wetu kazi nzuri kama mfalme, lakini wakati fulani kwa maisha yake akaanza kuona njia inapotea. Daudi no mura yumi yolenge ari yasago tawo monte nkoro yane yanchete, lakini asubuhi mabwa yemunagenda tobugambi agachaka korora entera gete asubuhi mabwaye ababisa bakamobera abange nonyore ngo murai amarwaire akamobera mange nonyore ngo murai ebitina both internal and external bikamobere binge Daudi omanyene wana akanyora ndo jitimba kincherende wana akamanya bateba Lord show me your ways oh Lord teach me your paths. This is a plea for guidance to David. It is a plea. Umanene tu awosoro ile. Ikiagara tu enjere ya tobulire bono. Umarembo tobulire bono. Seto menyete ni nsimbe. Ndote kujigosirira bono enjere yobogi mabwakare nakare. Ai Nyasaye. Na akobolirie ongoroki enjere yao. Na akobolirie ondae. Na akobolirie ongoroki asingo eto buya abana ba Nyasaye. Nyasaye akora yoko nyore ncherengia. Nyasaye akora yoko nyoro bweto buya. Nyasaye akora yoko nyoro morembe. Nyasaye akora yoko nyoro musasoko. Nyasaye akora yoko bamoremu nende utumanye usimo wa milele. Bwana asifiwe. Igo tuachira omulisho yobere kyaro kerikia. Oyo mulisho ne. Gati abalisho barenga ngikuminya manengo. Oyo yomo inche kwirire. Inche nyuwete. Muneme tandere. Mulisho bwato musimamo momo manite tingwana akega ngoje jire na mwambia nychikobo mulisho bwato musimamo ora vero mulisho mutangani lakini timo ikereti ama tuko na muikera make egiatebire otebire naende kerebo naende kia. Halo tigani
twegie legacy yo murishi oyo legacy ngikirie kiye gwakorire gwatire maega abantu barakoinyore bagukwane bana sifiwe takomenya bosaigo tiakomenya bosaigo menya ko gwate gori yobogima ko gwate gori yobogima. What is the purpose of your living? Eganga yoko menya kwao nerie. You must have a purpose in life. Kero kwanye discovery bono igo bono gwata kire kujanga na Nyasaye na bonte kete gote wanga Nyasaye wito nomuya na ndo muri kubisa buri yeye igakumunyuri Nyasaye egera Nyasaye ainyore eira bariete na Abraham abantu bande yobwanchani inga obuya bwaye binyako boko morekanira oisako somike bungo saba yekare gote wanga aya Nyasaye ongabere ebibe na akorete kero na lenge gendoki omusaye verse 7 na begotera ebibe na akorete ekero na lenge omusaye wani marego beyingi twalinge gotera okurandio ko kwa gwate topiki nyinge korukunga ki turn and run for your life. Turn and run or flee for your life. Ekero bibi yego tumiri ta run de gwate meaning abwa sore na giye usinabe abwa sore na giye usinabe abwa sore is that path you have chosen safe? Is that path? Is that way? Is that salvation you have chosen safe? Enjere iwa chorire ngiyere onye kerengia yesaba ko onye kerembe turn and run flee for your life. Gingo ko rango teba. Let God lead your way. If you want to be safe, let God lead your way. Number 2, let God teach you to receive His oracles and wait for the Lord. Rely on the Lord so that you get knowledge. God protects you, God defends you, and you have joy to worship Him in truth and in spirit. This is the same way to eternity forever. Hallelujah. Chora Nyasaye nera kuorokereria nchira yao nchira okogenda nchira ogweta lingana liaye ne liekene mune John 17:17 egoteba lingana lia Nyasaye na ligendoki ekene koigunda bantu bata ngomete ni bwate kene kiane kene kirikieke ekene kwa rusi arari tubwati kene nonye igoro muntu chandegete obwere takora rugendoki amabira oyo gwate kene ningo Nyasaye weka. Hallelujah. Nyasaye bika ayekagusha matabi na Nyasaye kumbe kene kiambolire kumba marembo mbolire netigira sore bono ndorere amabera anya totagete bono igo tiga bono nteba mangana tata kubwatia. Walk in God's ways. Number 1, tara chinjira chango chubo Nyasaye asobo mabwao mutigire Nyasaye otara chinjira chaye. Number 2, walk in His righteousness. Tara asoburungu bwa Nyasaye oburungu bwa Nyasaye samarikande Kristo Yesu kera kwa manyorire Kristo Yesu muno motoria wobugima bwao kwanyorire nchera kwanyorire kena kwanyorire obugima ekero bwate bintu bitatu bona enayo mu Kristo kamili oyo muganyeto monene nambende obey God because of His truth and His word is the truth. Amen. Amen. Bwana musigengo Nyasaye tomoiwerengo Nyasaye twale gokora mangana iyo atatoiga bono twagweneire obogima bwakare na kare mukwani omomenya utabanga but if we neglect Him in a sentence yomoelio but if we neglect God we have neglected His word and we have neglected, therefore we are lost and without hope. We are doomed. Isako soma Malaki isato isano nemo yagote banga Nyasaye habadiliki apenduki kama mwanadamu. Omo sata bone gana wara untukire no emukaya. No anyeno mukungu na wara untukire musacho oya. No anyena abana na wara untukire abayiboli. No anyena abayiboli na wara untukire abana. Lakini Nyasaye tana gunchuka ere ni kigogo ere no mukare na kare. Hallelujah. Amen. Imarago baya rero tigebe imarago baya maseniwa asa abana bomurishone na abayiri bonshi baicha nekiganisa cyo cyatsa iga na abamate korki nsema amuna muagitire buya iga tocha komoroberi bwo mugaka omurisha Hudson buya bono iga maragoba naende kerobwe irire Nyasaye twanchire naende mambe bogokia
toche ekabirenga muneye obuya bwa tata otoisane obo moboli narora brother obo moboli narora matukonsi nabera bamure bonsi bo mugakoyo ndoche nabanyora abantu abatwaereru eni bono mumanye tato mino koreki oruro neni mutwara ki position bono kero monte yaye naende mubwikaini nyasaye naita abantu ebiegwa ao kera yo makorere kegwa keria nyasaye moire ekiagara mwarire legacy yo mugaka no muntu bwanjete ekanisa muntu ndi weshuguti go 5 igo nere sentence anenko onde weshuguti go 5 asobo gimoboiga goika mwanje nyasaye muno mugaka akoreteki amwanje nyasaye mane nabasiseni mane nabalende mane nabakune mane nabagate abarabeli obosyo obutuko bwa rero okubuto kuya mugaka bere nyumba eria mambi nenda asoki ugocha kereke mugekorekane biya asirite ria Yesu yoro muturia oba ku Jehova sonsi kerona nda bono turaso semo yo moelio tonyore chinkwa nangusu chabairi naba amate nabasani abande batai kamambia nande nabaika abande batanyora libaga kereke mugekorekane biya asinginjore nyasaye wemeroberio emeroberio y'umurisho oyo ere buya obakwe botambe kiagara nyasaye twasabira so kwigena asirite ria Yesu yoro muturia amen na neno litaendelea Biamano pastors lingana lihi yali okolemia na ekwaya ya kirira sentiro mobe yange ase ogotera ekero chari shorora nyanguto achiraiga akwane nkwane yemenyenge gekora narocherire Biamano Mauricia litanga nitigangire libageri igangire nerio monene ngambia muno meroberio mwana mintera agenderera bia kiagera buna pasta atebire edalili yarorekanire ngambiyere kero natebira ayo namba ibengire nerio abantu baminto be chikanisa balise baminto mwato bute silibia twabere bia omuroberi noro yo twatagete ase family egekogera oyo igarenge omuntu olia basongo bakotebe no nonsense man. He was principled. Ntaragenderale mumuro minto nara otigaire ni manyeta bande mbamu manyeti ndugu ben nchwangu ni manyete nataka nyora nsata bwati mangana mange akwanele ndemanye uko abaminto mwesiga mwachire gotubwate sia mangana yo kurara kwa my brother Harrison biamono na ndi biamono sogoika na biamono twabere tukubwate samiamo yasi imerobiriega amaene twabere tokoraba iri abange botuma babere kuma message abantu bawutumo ugokonya kwa basuguka milisho umoroberio yo asenjere my brother God mona batebire talenge muntu bwolimo ande tuanjete gukwana ntwasikaine na ande ntwanje na my brother twale gukwana almost kire maragoba gale ngumuntu umya none kerentaria muna mangana abira ko bachinsemo mpaka nombo ko bwane gongo nyoro roberi kuma konga kero ntebenga uchoiche tuanzire meroberio yoko genda ona se ubuiri bwito gale ngumuntu umya kegima ande una maana bawateba he was a principled person muntu utari whatever yes asi ebugana takoba nyeno gawateba isino maana balengego abo balendo utotigire akina bwate family etubota abana baito abayambara abana ababwata maskani abwana babwa nimero bilimia ntogendera mona barabo nakukamilisha merobeli eria my brother netikirane nantono noma wegoikirana wetrase obya bomo cyane Yesu Kristo twegendere byanse bikoreke wetraso. Thank you my brother. Abu mwalenga esabato moigwa omurandi olenga pastor Kengele message abaete tocha wanze koleta mangana anda mao why this happened. God has a plan for everything. Kenda naye kyoke kebuo otigo mochyo in peace. Kendo toraga ni na materoka nebibungu modisimbia muno. Mbia mono
Radio Funa no tole nera kurugono nyorengo ikamambirigima Radio Funa no era no morisia kero yo mabuna tu achira atumanyete morisia orora kuna batebire na bare kene nga amangana yegare yaya igo tigatwariganie Daktari Jason Monda na ndi na chakonyorana no mugisange ya kabisa. Karibu daktari. Family y'umwana minto yorarire family atatatika yanguto mabeya agage ogeturengie ngima abairi n'abasani mwakirega iga asekege ni cyumo gisangione keusito goteba twekirete magutarimo nabere enga kienkong lakini Biblia totebia kero yomo oiboirwe no mokungu ororeria rwada mnawa amatukaye na makaso wikuwenzi. My brother Aurora orarire God has decided nsemoki ararure. I need not tintake iri ngirole that the gentleman lying here igarengo monto or truthful when he thinks again don't get it right gago tebe no onyoko nyorege ntekimbu yakere igago stand on it. It will not matter how many of you will oppose. Nabomu manyete. He was a gentleman. Ekerare ko nyora ko bwate problem ago jangora okwana na ya mangana very soft. Omonto bubwanjani omo Kristo oteneine unaba Kristo bwene oteneine. Tengo kuana mange asinge njumambia ntanyore livaga lyokoba abana wo mwana ominto yoraira tata na abasoroire murare litukelimo andi onse sumure abaisike nabamura onde takwa utali ase nyumba yo manene mobero momenyo egeko gero gosemeri no komo gwoka subugi mobo inga abatu tangane ibunaba una mumuro minto yoraira enjira yoka katora very united is when we live faithful tutigale turaba abantu abegeni abantu bamusemere tinyasaye wikana intwe kerali tukulieto liyo weka yogo tumbuka ni onta getenko lengo sabalibaga as a family ito yonso geturengie ngima. I may not be in tomorrow ntobuate a similar problem as a cholera as one of my brother kare okorukure when rangi munda cholera yaye nesirete igo tugajigotema ilikuwa ariko na korwani ngamota koli change nje nari nyago sabanga ndikeri change gose lakini ndia change ya coincide na sabiro buyogo nyasaye. Pastor, thank you for the message. Igonye genetenga nyasaye na akoro buyabwaye. My brother Ben, the responsibility still gets back to you again and again. Aurora nero tumabugango andi wakonyora na une ira singare watebanga nchwa egere abana baitu bakine na ende batolere tigenya saba siseni abairi na abanchwa mwaruri kinsemo wao bali mwakolire nsemo asogosira abana aba nakokoreke ni kyumwana minto keja kobekia nyasaba iraniri keroyomo asebiri mwakolire aseliete dia Yesu Kristo yoro motori ito ngalao nsabe igato sabe tatu muyenya sae aye oyo gwanja tuwa tongwa sikinda kyaba baba naende gwancha tuwa ibirugo kya suwiko bwense
Yasao ito naye wanjete oyo mintoro rakabo nandi Yasao ito naye kwa mulendile nandi kwa musisi nili asikere nchera tasiriti bosa osiri norasi nyumba yao kwa musisi nili na abana aba murasa abayiseke tata tuwabasabire asa abana ababare obaseseni wamintu yotigayire magega ojikoba umutunini bwa abana ababonsi Nyasaye omobuya bwawo omoremi omosemi asinchire lyo ndugwe satanyare gosemi twabekire omurubiri w'omwana omintu na bos abara na abara chemambia asokuboko kwawo ubakorera obuya bwawo nandi Nyasaye omuyega yo oro kyobo nene nobuya wo komenyera gwika makweli n'omwana omintu akolire twakubekire obende nenera aserite lya Yesu Kristo oyo ro motori witu amen. Biyamana daktari biyamana asingi yokole myokuya abageni bara banene na eji akoro kinganyore mambia abageni bara abaiga na abange na enda banene bono igantole no mogeni omonene aiga DC mabeya mugaka nchue murai urarira murishi Biyamana master of ceremony ase family yo Maurisia na letre ngora yane na puna pasta teba maite bantu ba kolega sinya sae somehow porra vale na njini gateba engekora mabiti gotoka gaiga na intuntu bwata matanga alike komu bona ase family maite no manyete njini gona acha gaiga wetera ase Margaret Atika umu mame nero mubwate igobono njambo mame yono mwalimu igakondangirira muyiwa yono mulize nabo yarenge igo abande bono kunyantara amanya buya bono nkolengera lya daktari I didn't know that we are related. Your brother were very good friends 207 na tekeko ligo chumbe bwabo basi na twali ko lega askom kanyora siasa no gokora ngatiga yaki Kenya sai abaye chinguru abaremi buno mugako yarenga muntu kwe kanisa puna ko genda igoro nabasabire tigaba aba menge bana kwana igo mwali mpole sana kwa niaba ya familia yose Kenya sai abasisi biyamoni biramono oyo no murayi omonene okorire gasi kinse kyeshiko biramono murayi bono tigatorete Wilson Ondieki omoigwa Wilson Ondieki God is good and all the time. Njega gambo mame igawona kwa baire bwa mwaba oyo tumukire imame na ndo tuanchete mono na ende mwaro the response ya mate yaga bari mware go kwa na online mwaranga kiri actions y'abantu ya oro kiringo bogima bwa ya menyete una magota anga. He was a truthful man. Indeed he was truthful. Intuna bwoge turengia we have handled chikesi nyingi lakini eye ya rengo overwhelming eye ya batafauti iyo mineti nga menye tobo kimabole tofauti
akambukiri na abana aya kiongozi nayo ukora burabura lakini ngwachoka bomuya ngwachoka bomuya bono na deto taetote kova lakini kwenyoranga babuno wale babuno no moto erero lakini agocho arere sabu igo nonya abantu wonsupi murucha abana aba the kind of friends baleta nabekoro kinga chimbu chinyinge na barusetie samana tigato sabere family to sabere na bwoge turengi yonse tuensi no torocha asante pole omoigo ito mo director Robert moigo minto omoigo ino ndio tokorukana omoigo minto Robert Masese timo morocha na inde mo komorra mambi ege kogeranga mo muromu abo Ken Masese na siretingi na biara nero amatanga kale mambi turansoya igo na bobo igweta mangana na bare kirasi igo ekara mutarra abande ni mwamanyanga na mangana akongiri asante pia mono rere ayino rare sense tiganda to muigonde chairman ya county ya Nyamira Dr. Peter Kereri abaigwa abaiga mweshimigu mbaba njete na rako amatukonsi no bara Bia mono Malaysia aba mame muraiga abairi n'abasani ba yanko yitwa Alison wairire mbia mule wechinonya muigoria aigwa aye wewatire ni awe gonsi angatinje tikoyo wikondo kero umuigo yo na chairman yito oyo Wilson era chairman ndobwate kombe ky'abantu bonsi turabairi gocha oyo na chairman yito lakini ndasenga nje chairman kwa ngiriri ba kumulisia tigante belinga neri litangane na tabire pora sabana baba minto babu na bana ba mino bonsi tabire pora asobo siria mame buna Wilson yateba na bantaba ya muri na ina watu wengine tenga mogenda kwa bantaba even in the absence of your father elia kabere aba mame na ba ya bale bonsi ndoda etwaje kubatea na ba ya muleka mutayo etwara bateba na ba ya muleka toro ekere muro ikiara bono mame Alison ta kuigwa mangana ya to kwan probably ntwanye kanyore opportunity yo komotei bono leo tikamba tebie ba murana umuigo yo gatanga tokoroka no muigo minto abande bale na nkorangiro yo muigo bamboli ngo no muigo isababu go togo chaiga aba mama babonze no twante baturangiri muigo twatenda twensi bono ntomatio yo bakorangiri bono togajenjiri yeta tokaruka na muigo yo bono yo no muigo abantu bonsi na baigo igaba mame mbia mono abande no munenje no na kinetega gasoma nyankororoga moya na rueta karake anti ya ne Jane maite ntuko kumia anti gaiga Jane gaiga anti ya ne kera to kwanda sei to ngumbu ngairi chatia chatina lai chati rijadi kera to sei to ga kondo kanko rijadi ngayo tayo ga rijadi ngina roma bana ba sei to ngumbu ga kondo kanko ingo chaga iga igo bono Jane nanzo metie antiane nyankororo igono watu akinireta igaba mamembe ya mono that's why aye mulisia togo chaga botambe isinge jaba mame aba mame batatorigere tibuya ntoira negai igekera togo chaga ne sauri bago torigere buya na kekara tokubuta iga atobwata aba mame aba ya the best uncles we cannot have any better uncles than you aba mama aba mulenza manyanga we appreciate you ntuge netenga nonye Alison Oruro you will still continue na unity elimu abwati kere kere kware korora ndonsi so bakongubuli mame isakaga igambare komojana nkoma utibonzi bare amo iba bare amo bakana bakorera ne chechengi bakana ni ntutu wali kweba chinse kinde twara bakorera gosori
buna bakagori baitu lakini ne sauri obwanja twakire mbuya mono we believe na babu family eno nyasaye nabakonye na inu mubioke na indi mukini umwechio mame amasikania y'abantu bamoire babu nayo raya lete nonye kiongozi karario yateba kiongozi rendo rino mo obogambia koligi lakini nayo muromo ne goikore mberi etarie rianko yaitu bia mono murisi asoko twali baga tiankore igagenteka abaigu mure mamwensi tenena abaigu bonsi tenena ngo igoro bari muri abaigwa munainchi bakondo katika kazi tenena nga abaigu nona no gwakwana bwana gwate nani gokira kiriga abaigu ba mintu tenena mwensi bari murema mbarema na abana baba mame kiano tureke ombeka motokuro kwa ogeturenge abana baba mame buna papo gatenena ngo ni mwensi emoso ka gotenena ngase osenga jo moigu nere chairman tenena igoto bwate unity bune anko yeitoga kama utenere patron and we are very happy to be wrong ogeturengia tokurukungo ogeturengia anozi togoje baka kitale gotogotenena no ogeturengia igono we are very proud of where you tell you we are mono ikaransa we are mono German ntara aleta abaiga mbakwane igona atakanda aleta honorable Clive MP Kitutu Masaba aspirant biamono sana master of ceremony toranga abantu basekile sana nda bakumire ngo mujumbe nali gatia mutukoma kege myake bere tigarete kero ko chakanyora inkaransa no mujumbe ngo chakoba tiamba kwani bya muri mwenzi Samarieta Clive nyanga ugora enche na achira as a friend to this family my brother Babu Nathan turamanya nawe lakini tumanya ine the younger one Johnson and then aikira na nyolire nga my very good friend anatoka kwa Libosongo mwalimu poleni sana to your sisters the entire family Aurora asogosiro mwaka he has been eulogized as a truthful man mwakumia and the elder of the church tiganenche nkole ngo batebinga unabasabira inga ondobwens atoke kanisa ime mo wanta batoke kanisa ime asaba seni ane mutikado moleme biamono sana tuacha na basani wetu bakeigo Zed na bako bakwani Edwin na bako bakwani these are friends the family na mwewe kero ko neke bajumbe bakitutu masaba ne yeranga igorende wale batakurogoro kurupole gaiga tutapatana nyumbani tupige siasa Mungu wabariki sana ende pole biamono biamono aino mheshimiwa maambia omongina ngina moke Addison mongina Kerevi maambine rura twariganie igo no liba maambia ne rura twarigani maambina bwa wago twarigania na ende karibu abuna otole amo na barabu barabu aba na ubara temambia no otora amo na barabu twariganiria ubara sangesiangane na maambia litu koneli nene no otole amo na inu karibu church members abutua ikirega igatora igarero asengenjo yokore to morisia chikanisa cheito Chions tali Nyankororo district yoka lakini churches Chions abutole na barabwa mwes mwariganiri asengenjo yoko bana itu aiga nare koteba basta chen nyangoto oyo no mwana bwenkeye naende ora kwana kangana akamoiga aso mwana omwabo korwa conference Pastor Chen oyo no mwana omwabo naende nabara kwana kangana kamo naende oyo nero mura ikurwa se a conference se moya bangina na abana abana banyasaye nabakwani mbiya muri na turasa mabi
inganiriga yogosira ko mwana mintari soni nabolire lirito sana abonko inyore kero twakorete crusade nyamanenga neruli kunyakunga somuswati nchokore nkase inoga naenda maene twakore crusade tukabatisa abantu buna tutanya kubatisa rindi nana bonta etente ebie bali bandi bairanire maega moirane kanisa ekiagera maene kero twakorete crusade eria nao oyo mintorora balinga mona balisi banyamane mbachi kondora montonga bakandora buno mogeni ona bona ali bosabanga olengo molisi bana nyakwairanire maega bogimo bono obwenyi Daudi agoteba inyegeri manyo obwenyi bogimo boiga erinde manya buna nkomenya bogimo bono obwenyi nande ekuyateba nga obogima bw'omonto obongo goitegeko kero goitegeko komanyereri ole komanyore goitiregeko abana ba Nyasaye naenda kero korigeria matuka ayaiga amakweli gabuchete sana esa ininga atorasa matuko yo moerio ekengese kerikyo bogima Nyasaye koirore na kero kiboniga osio bwamate bwao na Nyasaye ono rinde nabona ari kugania Nyasaye ita akore meroberi yo musomboye ebe emetoere na endere ise yo burai bwa Nyasaye bali ise na bonta etemba iraniri mbiyamon timanye pasta na bakwa na pasta magutunga yanda wuti na bakwa na incha kerona ikari na ikaransa nabona ate bikamati yane cheni ngangaki abantu baichoiro okobugana matanga litukuliria matanga lyarenga mambinga kiego chakoba igo enesa inyengi yangangaki abantu mbamo sigete naende kura mokorerio Nyasaye omonene bwiko omonyene ngoko ara masikani aye ona butwari ko basaba abana ba Nyasaye bali tore moyo boniga osio bwamate bwao na Nyasaye agansabe omotongi omuya tata Nyasaye nainda asichinga kiechiga twatenenira soboswa na abana bao twamanyire gotomenye ta sama tukoyo moerio obobo bonge bogendeta komente ka sense amakweli gari kirasi Nyasaye itobwa mabira ayagutangasa buno gocha kwa ukwabere iranga mwana minta sonyo timokire korwa sobo ikobwense tigire familia yaye maega mongino ena abana baye na abachukuru bonsi gotwa babikira sama oka omonene kuranje unyare ko baguko barana kubalinda na barobuo bakore batenena bakongwa so kwegena bagosemeri bakurigeria Nyasaye oya baibori babo bagwatirite koboko ono bakonya sichinjera chionsi baremie kiagero kare miguko rwasure tikobweka inyo kwa mwanya bantu one meroberi yonsi asubo tukobogima otwa yetigira sama okao neri tukoria mandi twamanyira abageni na abange barache otwa sabire Nyasaye ito bari barari ne kigari bande bagocha ne kipigipigi abande na maguru oekero yo mama abira yepara twasabire twegene tenora umuroberi yo ikoerire bya aserie talia Yesu Kristo yoromaborio ito amen. Yamono Kerera Central Church Choir inchuanga sogotero komo Mheshimiwa Mautia Mayo Chigokora Kerera Central Church Choir inchua sogotero komo ekero bakuna gocha tiga eretio nera iga agendere tokobwata gekogera tolera efubona ase asa matangaya igere ya Stephen Onserio areba mata Kerera no mwana oito naende erineri akabere narorire nanyerera ari Kerera naende nanyerorire ndochenga amangana namaya mwamotebi ngaya noro amangana maya naende kera koinyora kaigambo ya bia mono Kerera Central asogotera ekero omweshimiwa Mautia akona kuyarigania ase nkwane yemo erinde Pastor Gilbert yaki kutokole noso Oyo
mintobo norinde ngakiyao ekegera amatuka yenamabe digerera manabuna ogotara otare muna omoto omungani kwambomono yeso moto yangochare achakoboya abarabaye oyo mintobo norinde ngakiyao ekegera amatuka yenamabe digerera manabuna ogotara otare muna omoto omungani kwambomono yeso moto yangochare achakoboya abarabaye ingira ndabano aye unganyete otimolete ine asemine ila como asetaniri baga akungaine eragosire ingira ndabano aye unganyete otimolete ine asemine ila como asetaniri baga akungaine eragosire. Meremo otari korasa okore numuka kore neri baga ekagere ngakeye mayendore otebe tare komanyari yakare ekero kwamori bechiburupi tokonyora ari baga ine ore meremo otari korasa okore numuka kore neri baga ekagere ngakeye mayendore Tebetare komanyari yakare ekero kwamori bechiburupi takonyora ibagarine ingire ndebanda aye uganyete otimagete ine aseribe tiga komo asaitaniri baga akongaine erabasire ingire ndebanda aye uganyete otimagete ine aseribe Tiga como aceita mi baga, akongaine eragosire. Okonago te vaya ya karantina, okagete aye mwenenea, litokorira ye wana orenayo. Nagalitokora owachora Mambiatine awayo musandi Etokora meza ya onero Okonago kebaya ya karotiga Okalete aye mwendenea Etokorira ye bana orenayo Nagalitokora owachora Mambiatine awayo musandi Etokora meza ya onero Ingira ndebana aye uganyete Otimagete inde aseribe Tiga como asaitaniri baga Akongaine eragosire Ingira ndebana aye uganyete Otimagete inde aseribe Tiga como asaitaniri baga Akongaine eragosire Ingira ndebana aye uganyete Otimagete inde aseribe Tiga como asaitaniri baga Akongaine eragosire Ingira ndebana aye uganyete Otimagete inde aseribe Tiga como asaitaniri baga Akongaine eragosire Biamono Kerera Centro Church Choir asogotero kuya Mambia ege amangana atakeira mono kuna efamilie tagete chikwaya chika pa isata tu ge kogera bagatagete amatera mono amatera no ratakeire igo chikwaya motangane mapema chiko rusiko nchibatanganira bono libageri gatigange omweshimiwa mautia akwane mangana abira arabu pastor mayo tukore gusa Biamono Mauricia abasami abaire mwensi mwekirana abakwanira werero bya
bono to celebrate omwalimu endugu Alison chinga kiamenyete nseye he did his best agakora ibintu byose pibia twamweta masikania manene mune family alimwata ebiwa yo kwana straight naro elegacy nene ya Alison yakera ago wote bigento straight ogechibu togechibu era barengeo that was Alison tiamba kirengambia mona sogu ancha ucha otobwate si safari ye abantu baminto tuarura sana lakini ase chinguru chino ntware konyara gukora ibintu byonse chinguru chino a network ya Mulise nere yagerera magana yabere agasomia abantu bange agasoy kanisa akarelate ne kanisa muno akarelate ne kenyoro mumanyete baria akonya in one way or the other yonda gete ko ba appreciate wali mwaso yo mufuko asenchere nene mono sana ebinde byonsi pi mwarorire abasani baito abasani ba bana bariso na bana bariso ni abanyene abana aba munariso ni abwata abasani na barabo batwalire network y'abasani. That is why murucho buyo no buyo na ndemo na pastor teba na bugo chakorekana na nyankyo. So I want to appreciate Kimu Mundura. Tiganda eta bana bali bariso bara obarore lero mbali go kwana, they will speak tomorrow, they will talk tomorrow to you. Today is not their day. Just see them. Nyangara ngayagenda kuchi Deborah, just come. Go introduce usaigo. Kiagara mbago tuara umwese ukwana. Ewange ngomuna muri. Like that. Wano oyonere babud. Babu nanda akoro kweli etarindo onserio. Babu onserio. Nero mumuro monene Watson. Familia yanga yagen. Familia ya Babu kuja muonekane tu. Familia ya Kenyatta wali tembea wali kuja wako njiani. Wako hapa? Oh, wakuje familia ya Daniel Makori. Oye toko muruka Kenyatta. Lakini ite rieta lyo bugambia gotogigwa. Rieta lya eburunge igakorokwa Daniel Makori. Kama familia yake iko hapa ikuje, lakini wametoka mbali, wanaishi Mombasa pale kule mbali, lakini nafikiri naambiwa wamefika, wako hapo. Oyo Nyangara Deborah akor ku Deborah nero yo gatatu oyo nero yo kabiri nero ku wati Babu. Deborah, wapi watu wako? Wako wapi? Wamejificha wapi? Waamuke. Tembea pande muonekane. Simama karibu na leo hii utatangaza kama ulitoa vitu zote kwa Harrison ama ukumaliza. Leo utatangaza. Mimi ndio tapokea. Nathan. Huyu ndio kijana wa tatu. Nathan na nole people. My people wao waje. Oh, Madam Sophie. Thank you. Simama hapo. Na wa mwisho
ni Johnson. Au umejua haraka kwa haraka. Sasa hawa huyu babu huyu ndio mjukuu mkubwa wa Harrison. Naona ni mrefu. Huyo nero huyo mumuromo nene amochukuro munene wa Harrison. Nero huyo. Gakoro David, si ndio? Yes. Naona wewe umekuwa mrefu hata kuliko baba yako. Sawa sawa. Huyo akuru kwa Rose Okemwa. Nara Bible bayega. Wametoka. Sorry. Waliko hapa. Chikorara cheto. Nara mongino babu. Kuruaria umachoge. Kenyatta utatuletea wako wakishafika. Oyo nero bwate Debora Nyang'ara. Oyo noyo unuke nsama ata. Gesinga ngumbwa. Taro. Eliata diria. Robert oyo bunuke no olio kaberu mu agrigacha. Mama mayetu. Naanda na waru musongo iga bwata mangana masinino. Oyo Madam Sophie. Agosomye skuru elie koro kumubamba. Tadema. Mubamba. Madam Sophie. Noyo Nathan. Noyo nginyoli nevili. Sorry. Oya koro ku Teresa, lakini wewe wanjala moko muruka Triza. Lakini anjete Teresa mono. So yon Teresa na wanga naiga. Na warawo bare na warambo bwate abana babo. Bara bachukuru waitu. Mocho bomo barara mambi. Pero mbali kwana. Just salute like this. Abantu bamanyirenga ninwe bacha kuleria. Thank you so much. Just go back and sit. Tate bunga endagranera. I think no to kulirawo. Ayanda tokora mambia. Pastor to sabira ni ndagira, and then we finish. Moko genda mogende bia. Muna mwewa mwalimu arenge no nonsense na warenge higo utulivu. Enyangi yae bakere elio giritayo pia muno. Tusabire noyo sorry. Never korenta omongi na Harrison. Just come. Angel, just wait. Onero mongena Harrison. Omwanje to omwanja. Onero lengo omongena Harrison. Anda kara renge nyagitari. Na watu wale kama tevinga kwanera mugako umwanji we sweetheart yao. Toma tevinga muture. Oyo mutura nga sweetheart ga kiboka. Na boygo. Nyagitari akamurenda no musubati uyu. Bagakorega sienkong, I'm telling you. Na Harrison ni matu muna renge ne chinguru chinene. Pono muntu omotare kubunyara. So bari kubwatira na noyo mono sana. Oyo eno mongena Thomas Onchomba na murabe mu mumanya. Kyagara 1 tari gukwana 2 tamenyetia. Injugoji. Nero
Oyo tabwati mangana pi ni moe maiki. Mota kete moi gose ko kuana. Mata banda banya ko sauti ya opi. Kara kuana ngo nando introduce mongino. Wanchiva minto wairire biya. Mongino ne yakuru Karen ke muntu. Kuru chamu. Nero mwavere ne bahati kwa iwe sauti yae. Otherwise to komo igupi no koraki. Lakini oyere ngora akale dio mongino Matenya sana mna ko pea ayo mau buoga no yondokira. Ana oya meyete mune kwanza obo mwenepi ona IDP. Oya meyete na kuru. Nanda kaenda gaturu bule mali na kuru. Wono no bamenyete. Oyo wana go chamuno mogeni piga. So igona kinanta kamo introduce. Omondo ndara mota manyeti pi. Okoro ku Julius nara. Julius nara. Oi, dikakota monjo manjugo. Oh no. Oyere ekera go to school. Beni oriaka muri kega si bank. He used to work in the bank. Oyo. Ekera akora akali kwaliwe buye Kenya Commercial Bank. Akagenda akanyiwa mororo. Akayo musubati ororo. Akagoro bole mororo. Akamenyo pi. Ni mwenyete nga awakasana mumu mwenyete. Lakini nera mangana na wawatu mna yonjomba. Ama ke ayo mongino wae na ora to mumanya ako wapi ne bacha ko iga to muri mambe to mo introduce ga ya ni to ko manya pi wono oya menyete western pia aliangan kiminini ere no agorete no agwa to muchioe no amenyete ne familia ai. So abarabwa bando me desi como tanya karo. Sauti ya mota ko yu. Kwana go sinaye na introduce ya bando ba. Wairere bya. Jeno gendi ile talinde Julius. Ara menyere sko lakini ganinga. Omwana oyo minto era tu asomedana na yanjua keronde form 3 ale form 2 akagende disco kidogo akaraseliwa lakini awacha kama mwana umuya igondo mwanjete okorira magendero bas no muyali ayogendi njua ana namarenda enamarendo chagonkura Ora jana buga ngatabuga timanga nao kwa nalinga nelimo ora yari ronkodi ora lieta timbuatia biamono thank you so much biamono Josephine wono oyo no yomwa wa Josephine yo lakini naande no mopasta igo oyo no moko Bueno, tigato sabere, tiga kuane gente kemo, and then atu sabere, asabira ni endagera. Thank you. Ndochi semea chunu munga iniole. Mungu akubariki sana, ase kipawe ki. Bono, eke mungu kuane ke igon kelinga ki, aba minto mwezi munega abwa ite biya. Bono, aba minto koro aba mo Josephine baroro, mepi ma mina bara tenene. Kasi bono, tenena asimore ke mosadi yut. Brothers and sisters and sister-in-laws, wherever you are. Stand and wave to the congregation. Abo abali moina alia na nje na ondega na bandika kende mambi na bagocha. Igwa aso bugenge
Adsoni mokoyo ne mamukwana ndoche mwa manyete ndanga binjika na manyete egenta kwanire iga onye karo ngambia kire taikuru orais no chibwese me kumonjora okukumya kai semeje nabakalenge nje kali gonjo ka rais nkamukumya igaso bwenya sawa ituno muya yani nabegerete igo onye gokani gento igo gokanire bono kene kitu gukwana Mungu awabariki Yesu alimwa sire familia ye bono nyase atiga abaseni abana bane barasenkeye balimwa nyore musipo Mungu awape nguvu na my sister Mungu awape nguvu na sikisemeje cyane chonzi wahusika wote ambao wamesaidia familia hii Mungu asiti kuwabariki timbu atia mango kwana iganga tigato roketo korogo saba ikiagera ya site tigato mali bagali nene ikiagera uturinde gwekekerengeke bono ngo sabatore umutongi omochenta tanya saye mbima singa kiechi ekera waturinde gwekekerengeke bono musombo Addison oyo mukayone naba okole mirimo yao sinyumba yao asobokole serikali na nakonye community kwa chumura bono ekene yarore kandinga iga alengo murayumya kubatikana ninchira muganda monokire nando nyaka bakugocha sama tukaya kolengana una kurgesa kararete bono twagenda ali mate mosheri twara ndumurumo osemechi yanu kaka igabija abasani bekingeje chonsi nabo berwa koleta masikani yabo goje se familia ye bone familia ya kunuke gima obale mekigima lemi my sister abana bana benkeye bakisemeje cyane ni familia nyango to kwa chumura ne yatika family na entire community ni kanisa nyama nengo ne tisitingima obale mekigima singi njoro male mbye kene bono kero yomo tunahusika kiagera igo twatika beyond twacha koba ase familia ya singinjo yokungana asinginjo na yoro mfariki mwema. Sasa mpango ya mwenzetu marehemu tumekabidhi mikononi mwako ili uwe kiongozi katika yale yote ambayo yataendelea tangu sasa hadi kesho. Uwe kiongozi, malaika wako wazingire mji huu ili wailinde hadi kesho. Wale ambao watatoka wasafiri kwa neema yako. Sasa chakula imeandaliwa kidogo pale, tunaenda kukula ili uibariki sasa. Wengine tutatoka kidogo uende nasi. Kwa tumeomba ya machache katika jina la Yesu pana mbezi wetu. Na Mungu awabariki sana. Omachamani na chutani gento abalisia Mungu awabariki. Egento twale ko kwane gesinini kelinga mambia omorobeli ko chaka mapema. Omolisia Robson Mrosegante bianga deaconesses in uniform mapema, deacons